Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Ungushka alliyachun mañachun. Kankuna puramanta mayhampis llakiwan kashpaka Dios ta mañachun. Mayhampis kushi kashpaka Dios ta alabashpa kantachun. Kankuna puramanta mayhan ungushka kashpaka tandanakushka krikkunata kunak yuyikunata kayak kachachun. Paykunami chay ungushkataka apunchi Jesuspak shutipi aceitewan churashpa mañangakuna. Tukuy shunguwan krishpa mañakpika apunchi Jesuska chay ancha ungushkata alliyachishpa hatarichinqallami. Chay ungushkapak ima huchakunatapish perdonangami. Imamanta llakichinakushka kashpaka kayshuk chayshuk willanakuychik. Dios kankunata alliyachichunpish kayshuk chayshukmanta payta mañaychik. Kashkata rurak runa tukuy shunguwan mañashkami imatapish ruraytukun. Santiago 5:13 manta 18 kama. Achka kuti ñukanchik kawsaypika ñawpaman ñukanchik yurishka allichishka shina mana lluqshikpika Diosmantami karuyanchik nishpa Dios ñukata kungarishka. Chashnakakpipish chayka mana chashnakanchu. Apu Jesucristoka arinirkami manatak sakinata manatik ñukanchikta kungarinata. Hebreos 4:16 pi ñukanchikman yuyachin ministishpaka paypakman kuchuyaytukushkata. Chashna kashkamantaka mana huyipakta huyaq pay Dios mandashpa tiyakunmanka mana manchashpa huchuyasunchiklla. Payka mana huyipakta huyaq llakik kashkamantaka ñukanchik atichikukpika ayudangallamari. Chashna kakpika ñukanchik mana suyakushkata chaskishpa mana kashpaka ñukanchik riksishkakuna huyashkakuna ungurikpi chugririkpika Diospakman huchuyasun. Paymi ñukanchikta rurarka, paymi ñukanchiktaka manatak kacharinga. Diosta mañasun alliyachichun, chinallatikpi mana ruraytukuypakta rurachun. Krishun Dioska ukupana kashkata, trabajana kashkata imashinapish ñukanchikpak allipaj. Salmo 41:3 nin, kamapin nanaywan kakpipish, mandak Diosmi chariranga. Ungushka sirikukpipish, kamataka ñutukshatami ruranga. Kikinpaj cuerpopi mana kashpaka yuykunapi, Diosmanta alliyayta chaskishkata yuyari. Kunanllatak ima llakikunawan, nanaywan, ima ministikunawan kashpaka mandak Diospakman huchuyay, paypaj munayta shuyay. Chaskinkimi llakishkata, mana huyipaktapish huyashkata ñawpakman katitukunkapaj. Misión Chaski Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.